Maka drone yang kajian ke urang ci nyawa anak-anak miat ya ubud anak drone mangat dituri drone jauh anak bak pendidikan agama jauh anak bak daya ya jauh kedih bak daya habu kuda keruang jauh udayah mudi jauh bak abu iblang belah deh mia kedih jauh anak uslimum be ya jauh anak udayah orangnya kena berita menau puat ya jauh anu udayah terus udayah hipoh nah nanti puat ayan puan airon terus udayah itu pot terus udayah dibuli terus udayah anu getanya wa ipoh hai mi mutuah nah urang yang pegah menau puat ya jauh udayah puat kagak gota awak dayah yang pancuri pi awak dayah hendak pegah yang cuma-cuma pi awak dayah yang mu cewek pi awak dayah yang jak bak rumah janda go pi awak dayah nyolong jauh bak dron malam yo kon awak dayah yang cuma-cuma tetapi awak cuma-cuma kai jak dayah mene pikir dron awak dayah cuma-cuma kon putra cit awak cuma-cuma kabeh jak dayah adu borokon jih pancuri noi kampung gebedah ki ajuk jih ke deh dayah wate wo beut icu mencua sekolom ya beut icua si bulan nambah lumo gop oh hiwo beut icua dua boh lumo gop sogot cuma cua nambah lumo ngan dua boh lumo sini jawab tiga mutabau hanagot hai kiman cara le got dua boh lumo cuma cuanya hanagot peur nambah lumo peur dua boh lumo man sobro cua dua boh lumo ngan cua nambah lumo sobro bro nambah lumo so kalau mija udayah si bulan nambah lumo kadang awak tei woi dayah haji si bulan dua boh lumo kan kagot bacut tu kan awak dayah pancuri putra cit pancuri kai ja udayah ibarat awak dayah mabuk awak dayah imu judi awak dayah ipiap bakong ipiap ganja ipiap sabai kon putra cit awak mabuk kayak dua udayah berokon so kalau mija udayah si uro si malam dua boh bungkuh bakong ipim liah hijau dayah dua bak tagai kang kaku reung macam tu so kalau hijau dayah rata rumah janda go pia hiji liah hijau dayah taboh janda tagai kang kagot macam tu jadi kan awak dayah bro nyo sakit hati ke ote ku dengar sebab ilung 2007 pon ni kuda kurung sampai 2020 kuda dayah kiban be ya komentar dayah le kameng ya hantom pernah hijau dayah biau gepoh dayah gabu hanam putapu api de pikiron huri dayah go tat dumpui le dayah nyan bengke hana istilah putamong mutogot honda got lamengke hana istilah hana urang liah blawa muto inova bang blawa Honda Vario bang geblau liah geblau pertama ngaju lameng ke kun lah kena pot lah sila na rumpungo kan sin jawab tiga hana rumpungo kan Honda Putra ci pertama lameng ke Super John Honda 70 Honda T jamun Honda nyan tro kedeh lameng ke ia kun lew rung pertama Honda ba bengke tat bangai bengke lam bengke Honda bro mandum nyau rurang nyan pe atak luang kan bangai bengke lam bengke Honda bro kabeh ya pertama lam bengke budah tungkulan dayah gepegot wate geme le ya hainoi rumah busorel mekratan lo truk bat tengku ke keun gat le tengku gundang tan tapu tai tengku nyawa anak leung yang gat kulung yang bro ni cak ke tengku itungku pigat gawa gejo amplop 80 ribu gecukeh beo le tengku gecutin lapor bak polisi gecutin tawan tien gecutin lapor urang jamun nan tong ku pegah ke ajo beranu simak begot drone ke mak anu min wate ke ajo beut anu urawai nu tanyang bak urawai geme le urang awai cangkoi ntu pu cangkoi pu cangkoi catok geme bunung geme jarum geme tungkat sejarah urang awai cerita gekun bak tungku
Tungku nyompat anu long pujo abeh kedraw anu. Menyata kedi batat tungku nyompat tungkat nucok nepoh. Menyata kedi buka hai tungku liah nepoh nyompat jarum nyompat beneng nucok. Tekedi mate tungku nyompat catok nucok nuku huruan tanom. Maka urawai wate gua malem du. Nyo kan? Malem du. Nyo kan? Ban ge ajo ke kun. Nyo anu long tungku kan? Nepoh aju. Au wate ke cukeh beo. Mebak mai hantom kenang pau. Mebak dui hantom kenang pau. He kutu. Nya nge apa? Trok bak dro ne kan ya poh. Ne pikir mangan tat bak purno ne mi daya. Long na ne miet 70 hide daya hitiro. Na ya ne miet paleh labah ngai to huntut. Yan ba beli. Pui to huntut labah ngon. Na tro tingkahnya ne miet. Munya ruh long idut again. Ku plui. Yo long kon tengah ku pegah. Ku bela tak butuh, ku bela tak salah kon. Yang salah tetap salah. Yang butoi tetap butoi. Maksudnya menau mi bom pomeron. Drone na nu idaya. Wate lapor le anu min nyen be langsung ni dengar. Be mudah drone bandit rayo. Katat bandit. Mudah long awak ternigle awak penyang au. Ja aju dayah tunjuk lam idong pimpinan laki tak pimpinan. Nên cái mangan than ba sông bự, ít hơn leo đường nhớ chỉ có ba la hay rò cô, mình nhà là cái soi ở bên đây à, của ba la hay vậy soi ở chỗ nữa cả, hay ít hơn leo đường, mình nhà cái đi hana mangan sông bự, soi ở bên đây à, mang kan ba la soi ở chỗ nữa cả cái nào, nhớ rồi kan, ít cái mangan than bèo tiêu tiền bọc cái gì, chú có ba hè bên sông bự, bị ô salah cái từ nạ mà cái đấy không? Bio salah kay tu na ayah katayo. Nyolong hana ku bela tak salah. Yang salah. Yang maksudnya putra itanyo urang ci bu mengerti. Watewa ni idaya ilapor berita ba katayo. Ipegah ba katayo. Be langsung ta cok sikap. Sang anu katayo ci peganto buai lah. Hai. Saleh raya, miakon saleh bokrang. Ote pegah le anu ma tungku gepoh long ja ju kudeh tu nak tungku bek lagi an cara ke bancit truk kudeh tanyang tungku sinya long kai wo rumah ia pegah jih kenang poh pena masalah tungku idaya gepegah le tungku hana anu drone icu kolor gop icu ki bahang tempat tiga yang kolor yang na ba ada aja kabeh gadoh mandum buat ji man lung tanpa tiga oh nyami ayah cara nggak balik aja ke trap tiga tu berdua bumlung kop anu nyokan aju puyai pegah le anu han malim anu mi mutua munya han sip adab ketayo urang ci ke gure anu han malim nyolon cerita Syekh Abdul Qadir Al Jilani bak dro anu kiban wate Syekh Abdul Qadir Al Jilani ge pebut murid. Ente cik kana urang Jawa bagi orang. Ki aku Jawa mandum malam yo. Urang Jawa benar. Nyan Syekh Abdul Qadir Al Jalani gure jamun. Ku jawab. Jeh gure jamun, jeh murid jamun. Nyo gure orangnya, murid orangnya kan gak cocok. Cocok bukan cocok. Cocok. Hai keleu urang mana? Ai jeh tungku jamun. Beda tungku jamun dengan tungku inau. Beda karena beda ma murid jamun dengan ma murid inau. Ma murid jamun watege ajo anu bak tungku, boh hiku pulang ke tungku. Jih ke pulang. Orang kan talo idong bak idong anu, ujung talo bak jaro ma, makan beda. Menya beda gure jamun dengan gure no, bentepe beda ma murid jamun dengan ma murid jinau. Lihatnya beda murid jamun dengan murid jinau. Man menya jamun lagi je, orang lagi yo. Nyolong pegah Syekh Abdul Qadir bak rawan. Syekh Abdul Qadir di Nanggro Baghdad lepi ya sabi. Gopnya nasidro murid go. Tugas muridnya hana beut. Nyo cerita lam manaqib Abdul Qadir Al Jilani. Hana beut muridnya. Putra si tugas je.
subuh tugas tagun iya. Tagun iya tau. Tagun iya tagai. Bak sabah urau karena di Baghdadnya lebih ya. Subuh Syekh Abdul Qadir poh setengah pet atau poh pet gimana? Iya payah suum. Hana kran suum jamun mim tua. Bak sabah subuh. Hana ke, hana apui tan. Wate hana apui jiem karat trok poh pet. Syekh Abdul Qadir ka perle ke iya untuk yak manau. Ka. IPK le anu mudayan, murid Syekh Abdul Qadir. Nyopat long cok apui. Tengah hidup dua. Duh ingin sabah tempat yang jauh. Na apui melap-lap, depa melap-lap. Memet-met. Duh apui, kan nam dia tanya apui dari jauh kan melap-lap apui bacut kan? Memet-met. Kan met-metnya, met apui. Duh ingin apui jak tu muridnya. Ija, teruk tu baru mohyan. Ibi salam. Assalamualaikum. Jawab le urang tuha lah rumohyan. Urang tuha. So malam-malam kena rumah gop. Tetap hani weh murid Syekh Abdul Qadir. Ibi salam lo. Gebuka pintu. Le urang tuha yang nala rumohyan. Gekun tu. Putra na perle. Hai long perle apu ibi. Biok mentang jet ngu ku gure long ku tagun ia gure long hanjet long bi apui ke rawa ku ya menang ke kun nebi biok mentang long blau api jeut ataupun pe yang perledro noh long tim han long bi apui ke rawa ku nebi bacut ke long apui pe yang perledro noh long tim ikut le murid Syekh Abdul Qadir Jilani butoi katem butoi mata culik sinu gecok ju sikin badapu. Nga be apa buat le murid orang yang karena kan gure orang yang gure jamun. Tu be apa buat tu mate ke mahmana. Ijo aju sikin madapu krak iculik na mata. Ijo kurung tuhayan. Gejau apu yu beo. Ikun le murid Syekh Abdul Qadir Jilani. Hansep ube no apui nabi beo tu. Menyaperle beo tu apui. Culik mata sinu tu. Jok sikin kram ke culik mata. Liah ku culik mata dua ni karena agaknya kabiasa getempuh jalannya lagi urung buta aja kag tu hoi. Gua bacut gikat mata. Gua bacut. Trok ke deh gepudep apui getagun iya masa iya getume magun getume mano Syekh Abdul Qadir Jilani. Wate kasih ngoh ji gengiang murid tiap urawa tutup mata. Tiap urawa tutup mata. Getayang bak murid, hai pakon mata draw aku. Ijawab sakit mata long gure. Ya, kalon. Sakit mata. Hani pegah mata kamu culik. Syekh Abdul Qadir Al Jilani aulia kasyaf getepu. Draw ke kon sakit mata. Kejadian bak saboh malam meno nya pukon. Hana apui kajak bak saboh rumah ide yang kalake apui culik mata nya pukon. Nyan bang gekun. Hai nyo, menyanyo kena aja. Gejak ajuto Syekh Abdul Qadir Jilani. Gerahop mata keram gerahop. Plup itu biat lagi thot. Manduanu itu biat mata lagi thot. Kadu hikalon kelai muridnya. Gekun le Syekh Abdul Qadir Jilani. Jak bak rumah yang kakalon lekah malamnya. Ibu dah anak mudanya ijak bak rumahnya. Wate kalon hanale rumahnya. Iwa bak gurai bak Syekh Abdul Qadir Jilani kun hana rumahnya hai gurai. Getayong le Syekh Abdul Qadir Jilani bak murid. Na katu sawanyan sawa nyan malaikat geperupa draw ke sidraw ragam genu kalon depna takzim draw ke kulo. Nyan ban murid awai. Na saboh cerita tu Syekh tarikat. Kamonyo ge cerita le Abu Karimuddin Allahumma ghfir lahu. Alwabili. Lon ina lon solo. Sidra gure ke kun mak murid. Tengah kedua-dua dengan murid. Tengah kedua-dua ke. Wa rumah poh ya. Simak begon oh salah hempom tu. Tapi mia ke kun le gure ro be apa buat ayan. Nya ke mahayah ko. Sebab kan gure jamun. Wa rumah poh ya.
tubit tamang berak pintu raja nelai iwo waju hana tayang tapu karena aku boleh gue iwo icungke jendela itamang lam kamama ikoh juta ku uragam lam kamama singah mengah membugah tu berita kamate siro uragam la rumohyan ternyata pareksa punya pareksa kakon ya haji kon ya haji soci urang agam lain yang kana perumoh draw aku gaya ngan makji man punya uragam zina muhsan kon wajib pemete kaya kan sama dengan gure kan kon menawa wa urumoh poh urang yang bak tempat ka yah kai hana kun panyang wa urumoh poh urang yang bak tempat yah kai hana kukul lagian putra ci kukul le gure wow rumah poh ya karena gurenyo ahli tarikat gurenyo urang kasyaf gurenyo urang malim tumbuh duh ke kalon tapi be tapu boleh kita royo be tanyo kon urang malim urang malam be tak kun tengah tapu buat murindu wow rumah poh ma nyawa tei poh bin ma ai hoi bau untuk tak pegah bana min kah berkadem golong tingkat put grup uyup patah Nabi Allah betro tingkat nyanci long tuan nuk pegah putran nan tu pua nuk pegah long kahan adab lagi urang awai beradab lagi urino dan gure-gure no begitu soanan rawa ke becut nan tu pua begitu soanan rawa gile gure-gure oronyo hana sama lagi gure awai be gui wata azim rawa go lagi gui wata azim le gure awai ba muri awai yang nama maksud lo be hana tengah mempom lam kai buli long lam menduk sebab nyo HP ku tu kai tenak ke lam lebu itayo kan bertahu diri si dak gure-gure benar cermen nan tengah benar cermen bersering dong iku long nyo wali kon long nyo urang saleh kadang subuh 3 gon tu ba duha ke pakai kunut kadang be hawa tu murid bi ta'zim ke tayo lagi ta'zim le murid awai nyan tu gure untuk murid nyan bi ta'zim guru yang hebat tidak gila hormat ingat guru yang hebat tidak gila hormat guru yang jarang hana gila hormat murid yang hebat sangat tahu cara menghormati gurunya. Murid yang jarang itu tak hormat guru. Maksud long monomi long nak pegah. Kon long ya bela yang salah. Kiban cit masing-masing jaga porsi draw. Guru jaga draw, murid jaga draw. Guru pi begitu draw, menyegete draw ke dumnan kadar, dumnan murid temate kajiut Nabi Allah. Moho puha moho. Makai draw nung yang na ya jauh buat anu nyan be ap salah haju urang ida ya kiban cit ya tayong ile be ya dengar haju nyan wate yang berita bak HP nyan be langsung na pate yang na butoi bak berita dua macam sagai tanggai ngon thon lain han te butoi tanggai ngon thon nyan ka jelah butoi nyan pi mi hanai pe bak thon lain lain golong nente butoi nyok golong nuk pegah jet po hurang lagi ke bayang galak kon ate kan yang bape kunyu ku gomu munya anu long ipo ku gil hơi nya anu ron si hana ya jo beut pi lampung ya lok rồi nya ya jo beut anu gu support BO gu cutian BO nyan hal biasa mi mentua kewajiban urang si kanu le macam nyo ingat kewajiban urang si kanu man ulida lahul walad urang yang kagebian oleh Allah Taala fal yuhsin ismah tugai fon urang ci bohnan anu begot to bohnan Muhammad yang mi kana anu bohnan begot Muhammad lahir kedua agam lom Muhammad dua lahir ku lahir agam lom Muhammad lahir hai lagi raja Maroko kalau lagi yang kan nyo kasu uam bio on kawaduh posibelah lahir inang Fatimah lahir inang lam Ramlah ino si bedah yang darah Ramlah yang darah memutuah long 1 juta aku bipeng Ramlah berdarah si nah ya kalau memutuah 1 juta aku bipeng mina Ramlah darah hana kan Sapiah aja si Sapiah
Hana ya ni boh nana ne begot. Nanyo jiat ke doa je. Muhammad orang terpuji. Dak bro thakai mesti tu nak legop. Muhammad kameng. Maka hana cocok orang terpuji kameng enggak mungkin. Hai berarti Muhammad orang terpuji kameng bau jong enggak mungkin. Maka dak boh nana ne beje ke doa. Be boh nana ne Pretty Robinson nan sen. Pencara dak boh nana ne. Lian boh nana ne la mentu Wembren nyan lumo cirit yang kai trom leu jeun nyar ti ji. Boh nana ne begot. Nyan tugas pon urang si. Tugas kedua urang si fal yuhsin adabah. Biadab kanu begot. Purna adab kanu. Hae purna kedrawa ya jo badungku. Beune tepe tugas pon kan tugas tungku. Tugas sawacit, tugas mak. Nekun le dhahak meno nekun. Ya ayyuhan nas alimu auladakum asma'al anbiya. Hai Yahya hanek min mama nek min. Tapurunawa ba anek min nyo nama para nabi-nabi al-madhkurina fil Quran yang kamu tulis dalam Al-Quran. Kayu'minuna bihi supaya awaknya nitem iman ke nabi. Wala tazunnu annal imana bi Muhammadin yakfi anil imani bisairil anbiya. Bek tapi ke ngonturi Nabi Muhammad manteng kasep. Nyan tugas puturi nan nabi ba anu nyan adalah tugas ma kon tugas gurei. Menyema hanajit baru jok pak gurei. Nabi Muhammad anu Abdullah anu Abdul Muttalib anu Hashim anu Abdi Manaf anu Qusay anu Kilab anu Murrah anu Ka'ab anu Lu'ay anu Ghalib anu Fihir anu Malik anu Naduri anu Kinanah anu Khuzaimah anu Mudrikah anu Ilyas anu Mudar anu Nizar anu Ma'an anu Adnan. Wajib jien enan. Adnan anu Udi anu Udad anu Yasa anu Hamaisa anu Salaman anu Nabti anu Hamal anu Qaizar anu Nabi Ismail anu Nabi Ibrahim. Hana payah juga. Nabi Ibrahim anu tarikh anu Nahur anu Saruk anu Argu anu Faniq anu Abir anu Syalih anu Arfakhsyad anu Sam anu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh anu Lamik anu Mutu Syalih anu Ukhunuh anu Yarid anu Mahlail anu Kanyan anu Anush anu Sis anu Nabi Adam alaihi salam. Nyan etnan hana perlaya jeut. Menyai tem jeut jak kena ke 500 ribu. Ya ju. 500 guraya jeut. Ma guraya jeut. Inang guraya jeut. Yang bek tirami jepli. Hai, payah puruna wanan nabi kanu. Nabi 25 mulai daripada Adam, Idris, Nuh sampai terus Nabi Muhammad. Nyan tugas mak tugas ayah. Kan tugas hurai. Ne pegah lam le dhahak ya ayuhan nas alimu auladakum wa ahalikum al-Quran. Tapurunau anu gata, tapurunau keluarga gata Quran. Payah purno kedra Quran. Beuna baca Quran. Nyan tugas tugas mak. Kan tugas hurai. Oh hanaji tu. Ma tanji baca Quran, ya tanji baca Quran. Ya jo bagurai. Gepurno le gurai tro bagurai salah bacut gepoh be tu nak gurai. Mohami. Na kun tunggu sakoyo. Na bohana. Na. Alhamdulillah mihana. Nyan tugas hurunci kedua. Biadab kanu. Tugas hurunci yang kelih putra. Fa idza balagha falyuzawijuhu. Munya anu kabale pekawin anu. Bek cewek-cewek. Kabale kai laki agam, kai sumutot pekawin. Hainya hai ge mano mia kai putreun saya yang kai sumutot kan. Pekawin. Bek cewek-cewek anu, bek putunangan trip-trip. Nyona yang tunangan 8 tahun lagi kredit LHR tu. Putunangan 8 tahun. Yang jamunan maju putunangan trip-trip. Yang tahun ke-6 kena pot iu legli di road.
Orang punya kai tunangan trip-trip kai jak rumah. Anak so tam-tam len tu. Ibah tunangan, tantang tunangannya kahala aja pajuh hoju. Trip-trip tat. Anu kabalek perkahwin. Fa idza lam yuzawijuhu, hani perkahwin. Fa asaba isman, ipu buat dosa. Fa ismuhu ala abihi. Dosa nyan payah ketanggung leah. Maksudnya putra, nya ketanggung kebit buat kon. Maksud Nabi nan begitu ketat harus menjaga anak. Maka anu-anu draw anu ya ubud kirim ke deh hudaya. Jo beut kepeu mangat dituri draw anu dan mangat dituri Allah Subhanahu wa taala, mangat dituri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nekirim kena udonya adalah sebagai rahman. Sebagian daripada rahmat terbesar, rahmat yang paling raya mim tuah adalah gepegat getanyonyo sebagai umat Muhammad. Nyo gepegat drawana ke umat Muhammad, gepegat long le Allah Taala ke umat Muhammad, nyo nikmat yang paling raya. Netulis di dalam kitab Tambihul Ghafilin karangan daripada As-Samarkandi bahwa Allah Subhanahu wa taala nepumulia umat Muhammad ngan limang macam. Ingat begot bek rugo aja pada awah la ujian lo. Allah Subhanahu wa taala nepumulia umat Muhammad ngan limang macam. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala nepegot umat Muhammad nyawa lemah. Hana tega katanya. Beda dengan umat awai. Umat awai tega-tega. Depna tega umat awai, gunung diput dipegat rumah. Gele diput. Orangnya katanya baru taput gele baru taput gunung. Menyetekudi na alat berat, na beko dan lain-lain. Umat awai tega-tega. Umat Muhammad lemah Nabi Allah Ta'ala. Kepa tujuan ji supaya bek sombong. Yang kedua gepemulia umat Muhammad li Allah Ta'ala. Umat Muhammad nepegot li Allah Ta'ala ubud. Panu. Hana payang-payang tat. Lam kampungnya na urang yang leher mete. Na. Leher mete. Na payang urang leher mete. Hana. Umat awai cukup payang-payang. Nabi Adam panjang 60 hasta. Satu hasta 48 senti. 48 senti kali 60 sama dengan 28,8. Panjang Nabi Adam 28,8 meter. Nyan et payang Nabi Adam. Etna berarti punya kerja. Hanjit ke tamang Nabi Adam dalam lasahnya. Sebab payang Nabi Adam 28,8 meter. Kepua umat Muhammad nepegat ubud-ubud oleh Allah Ta'ala. Supaya bekle tak habis makanan. Bekle tak habis makanan. Tak pajuh bu dua anak sagai. Maka yang pajuh-pajuh bu le, yang pajuh-pajuh bu raya, nya umat Nabi awai. Awak teja ba molot yang dumpur gerung kau mengai antirawa. Ji pasukan na dua tunggu. Na pasukan berani makan, na pasukan berani mati. Munya pasukan berani mati, nyan pistol lagi iyang. Munya pasukan berani makan, kertas hijau kereh-keroh lagi iyang. Nya teh nama aja molot leh kedua kebuka nyan lain nembur tarik ke gayaan. Yang belah hadis lang kertas ganyan, yang belah no lang kertas ganyan, yang iku lang kertas ganyan. Mandum lang kertas ganyan. Nya pasukan berani makan ke kun. Umat awai raya-raya tan makanan Firaun 32 saboh hanek lumo ke tumonmu Firaun. Maya raya-raya makanan kan megareh ke ngam Firaun biasa. Nah yang pajuh bu wate molot boh kuah lambu tamah kun alah katalah ku boh kuah lambu padahal kan jika buka-buka lambu tamah boh kuah. Umat Muhammad kepegau ubud-ubud le Tuhan, kepegau ubud supaya bekle tak habis makanan. Leh nyen bekle tak habis pakaian. Tengok hana le tak habis baju ya. Urinang padum mete drone ka untuk coba baju ya. Ija le mete kasip. Le mete. Uragam 2 meter. Nabi Adam 28,8 meter panjang mentong. Etna baju Nabi Adam. Yang kelih umat Muhammad nu pemulia oleh Allah Ta'ala. Nu pegot umat Muhammad gasin. Hana kaya-kaya tat ayo. Gasin.
Kepun na pegau umat Nabi Muhammad gasin. Bek lo tat pua ke tanyong sehingga huruf kiamat. Bek lo tat pua ke hisab sehingga huruf kiamat. Nin harta nin ke temayong oleh Allah Ta'ala. Yang keput umat Muhammad umur paneng-paneng. Hanapa yang? Nabi Nuh siribe thon. Umat awai na yang sikurur thon. Na yang lapar thon, tujur thon. Kok payang-payang umur? Umat Muhammad 60 thon mati. Ino lah kampungnya na yang tuhabi yang ka sirto thon. Nah, umat Muhammad paneng-paneng umur 60 ya. 70 kapungo. 70 kapungo biasa. Karamah 75. Yang hanale kacau ro buliat-buliat age bororom pajoh le nduk lan tagah. Hai yang katuha than. Umat Nabi Muhammad umur paneng-paneng kepu bek le tat ipu buat dosa. Dak dosa hana trip-trip tat. Dak getut lam neraka hana trip-trip tat tengok. Yang kelima umat Muhammad ne pegot oleh Allah Ta'ala. Udep ba akhir jamun. Kepu bek trip tat lam kuburan. Umat Nabi Adam yang kamate-mate awai kan sampai orang yang mentalang kuburan. Kape awai kan sampai orang yang mentalang kuburan. Mai tayon tu nama te 2025 kadang 2200 ka kramat ka kiamat tertoto na kailang kuburan. Jadi gepude ba ke jamun mangan be trip tat lam kuburan. Maka bersunang tanyonyo jet ke umat Muhammad. Nabi Muhammad nyo jet ke rahmat. Jet ke rahmat ke sawa. Ke anak min. Bak sabah hura Nabi Muhammad tengah kedua-dua dengan Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan anak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali na dua buah anak tu. Hasan Husain. Tengah kedua-dua dengan Sayyidina Hasan. Gecom le Nabi Muhammad ba ulai Sayyidina Hasan. Ba ulai gecom. Di samping Nabi Muhammad na Aqra bin Habis At-Tamimi. Aqra-nya nana ke siplah bawah. Hantam gecom mesti gau pi. Gekun ba Nabi Muhammad ya Rasulullah. Long na anu siplah bawah. Tetapi hantam kucom mesti gau pi ya Rasulullah. Nekun le Nabi putra man la yarham la yurham. Orang yang hana sayang, han akan disayang. Maka itanyo nganu nyen bersayang nganu. Nak tom tercom manu raw tu, pete acom manu gop. Tiga go si inong gop rom com. Hai salah com. Na orang bok ko nak kai bro si mano. Na anu gop yai nang ubut mantong. Muah gecom. Ge paling ke ulik gede ulikot. Gekun gelanto ke comai. Na ya orang lagi an anu raw com. Didi anu begak-got. Pegah haba nganu begak-got. Batat mendoa kanu. Nyolong bi doa ku rebeu. Menyona anu batat nyorap sering dalam dakwah long pegah hatayo. Baca ba anu min. Ingat. 7 go sapa. Al-Barru 7 go. Ar-Raqibu 7 go. Asy-Syahidu 7 go. Wate bacanya mat baulai. Al-Barru 7 go. Ar-Raqibu Padung kau 7 kau. Asy-Syahidu Padung kau 7. Kun leuh tak baca. Kun inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sampai habis. Sampai hatta matla'il fajr. Kepuat tak kena tayan mangat saleh anu. Tenak anu. Anu bui. Anu atai. Telah aku kuplahe. Nya ku tupu lagi dalam dan beje ke kah buje ke ia jamun. Kepugi akun kana atayan. Boh ka wate takun kana bui na tapi ke tayo maji pu ma ya. Hamuken anu bui lah he ba urang hamkain. Na ayah kan gekun kana ke manawa. So katurut kah gam. Cukup paleh kah gam. Lah anu hai dia taut. Mai dia taut le anu ikun manawa. Hai ayah, long turut draw anu, paleh yang na balon, nyen paleh dai draw draw anu. Hai dia jawab le anu, aku ibu ngam draw ya ju. Jadi Nabi sayang tat ka anu min. Nabi sayang tat ka anu yatim. Nabi ne pegah ana wa kafilul yatim fil jannah ka hadhihi. Long ngan urang pelara anu yatim lam syurga singah ne pejet le Allah Taala lagi yo. Yang lagi yo lam syurga. Maka anu yatim jaga santun anu yatim. Wate pegat kau rimon lot anu yatim ilai bibu be awak raya pro ilai ya. Nyokan pak klepu ilai bibu.
Lea macam benar bak kauri molet baru untuk mea syafaat Rasulullah. Mea hana ten hana puya melumpau. Yang pertama lam kauri molet be musapat inang agam. Menya musapat ngai inang agam dosa. Kon dosa pegon molet, dosa musapat inang agam. Hanya musapat inang agam. Yang kedua lam kauri molet be mubadir. Be musipre bu lam latah. Nyoku ke. Mudah-mudahan yang kakak hana asyik. Be musipre be jumoh. Dah be jumoh, be bulo. Be pue yang na lam pingan dayau. Entu pajoh dua boh am rah ju jaro lambu. Kerupuk muli yang mi boh truang. Ulam boh hite, boh mano. Berkedel. Rumpuan. Wate tangi yang lambu katnya raya goh bu katnya nggoh gunung kelawah. Linyi. Hae pajoh rah jaro lambu. Kun pane mubazir. Entu tapu ke deh pajoh leite. Oh mangat data nyan mubazir. Ite dak bro tat kon hai pajoh boh rawoi. Ente wate yang leite ya begah mana pane mubazir tungku. Ente kan tapu ke ite senang. Wate yang oma gawat tat oroyo boh draw te ketumon. Naite indi pajoh sia draw te go ataba mot lut. Hana trok tingkatnya surah haji. Hana trok tingkatnya. Kibancit hanjit mubazir. Yang kulhela mot lut benar perhatian ke anak yatim. Anak yatim perumun. Ban mengah, hoi anak yatim le bibu, ulai dang kan anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sungguh rela orang yang dustakan agama. Alladzi yad'ul yatim, orang yang hantim perumun anak yatim. Kabe bapa ilai. Be ulai dang ke bapa, ulai dang ke sawacit ke anak yatim. Bapa tinggal telung untuk pajuh. Sebab awak raya-raya perutnya kabiasa pajuh si je. Anak yatim si tol le go. Raya puasa tiga, raya haji tiga, maulud tiga. Nyan kasih sayang Nabi ke anak yatim. Nasidro sahabat yang mengadu ba Nabi. Gepegah ate ge kerah. Hai tem lemah hati. Getayang le Nabi. Ba urang nyan. Atuhibbu ayyalina qalbuk wa tudrika hajatak. Na perle idra ke bitem lemah hati dan kateme segala hajat tercapai segala keperluan. Gejawab le urang nyan. Naam. Perle ya Rasulullah. Irhamil yatim. Bersayang ke anak yatim. Wamsah ra'sah. Gusu oleh anak yatim. Wa at'imhu. Bi makanan ke anak yatim. Yalinu qalbuka wa tudriku hajataka. Akan item lemah hati. Akan tak dapat segala keperluan. Maka yang kaya-kaya lah ngampung. Bermun anak yatim. Idrawan yang golong-golong yatim. Yang golong-golong meninggal kau. Yang golong-golong yatim. Anu yatim mi mutuah wah tat. Dak kaya wah pakal lom pegah menan. Igop wate hoi mak nama. Igop wate hoi yah nayah. Iji wate hoi yah hanayah. Oh huroraya igop ijak ngayah. Anu mutuahnya hanayah. Maka hirau yang hana pengen jak beut nu tanggung ledro nu yang kaya-kaya. Nu jok peng, nu belaw kitab, nu yum doa gerau nu. Kepu mangat mutume syafaat Rasulullah tinggal roh kiaman. Yang lonu pegah putra Nabi Muhammad jid ke rahmat ke anak yatim. Yang kelaya Nabi Muhammad jid ke rahmat ke rakyat. Nabi Muhammad jid ke rahmat ke rakyat. Nabi Muhammad hantom pernah gezalim rakyat. Maka Nabi ni pegah kullukum ra'in. Mandum getanyonyo pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Pemimpinnya akan getayang oleh Allah Ta'ala. Lakau akan getayang kiban di pegat perumah. Ayah akan getayang kiban di pegat anak. Guci akan getayang kiban di pegat rakyat masyarakat. Camat kiban di pegat urang lang kecamatannya. Bupati kiban di pegat urang lang kabupatennya. Gubernur kiban di pegat urang lang provinsinya. Getayang mandum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menyebutoi pemimpin tepat rakyat. Salah pemimpin, salah rakyat. Nabi Muhammad sayang tat ke rakyat. Dan dunia nyohan akan God. Apabila hana tak perdapat dua boh yang God. God rakyat, God pemimpin. Sayyidina Ali pernah nepegah.
Ba al-Ansari qiwamud dunya bi arba'ah. Donyanya akan god ngan peut perkara. Bi alimen ya'malu bi ilmi. Yang pertama god nanggrawa god donya ngan sebab na urang alim, na urang malim yang getem beramal dengan ilmu. Na tungku, na ulama, na urang malim yang getem beramal dengan ilmu. Igat nyan getem pubut lagi yang ka getepu. Nyan baru god donya. Yang kedua god donya wajahilin la yastangkifu an ta'allumeh. Na urang-urang bangai yang hana beu bak murnau. Maka draw anu yang tuha-tuha jak beut. Ya jo beut anu jak beut draw. Malam peur beut inomi. Malam hame. Sosom beut. Abah Abu Bakar. Pokok ji beuna beut. Bek male baya beut. God nanggro beuna urang malim yang getem beramal dengan ilmu. Yang kedua baru God nanggro beuna urang yang jahe yang hana putimang bangai. Nanti hana putimang bangai urang nyan getem yak murno ilmu. Nyokon na liah bangai galak berhaba lo. Dua bagede kun menya menurut lo. Kon lagi tungku nyan pegah. Dua bagede kritik tungku. Nyan kan persih taman SD mengajar SMP. Eje kebut kan taman SD mengajar SMP hanya kebut. Gepegah hukum le tungku pulan. Ikriti leji munya menurut long kon lagi tunggu begah. Menurut engkong yang kon lagi tunggu begah. Belagi aji begah sih. Iji melapik Quran hanai itu kai kritik tunggu. Yang persih tirau urang dia lamar untuk ujian ke guru SMA tetapi kan nyan kejai kula matematika sagai. Nyan leh kau. Maka urang-urang yang jahil, urang yang bangai betem yak beut. Nah urang mi kan beu bayak beut nanti kon. Tungku muda. Wak muda tunggu. Irona hani abut. Alah hidro ku anam pai ku abut. Pakon tungku muda than. Pun ada apa jauh tungku mandai yang gede melasah. Teh abut. Mami ani darah ya yang muda tungku. God item ya abut. Kon ya abut nah yang tunggu. Nah urang han ge abut, han getupat pakai lieu ge abut. Nah urang tro tingkayan. Pakon han ya abut drone apa? Hana ketupat pakai ke puk abut nama. Nanti urang ge abut han ketupat pakai. Hana ke aja abut dengan ipakat tu ati urau hai. Kiban teh abut. Malam pu abut. Malam ame ala ego ja hai ne ja malam hai ron han ton ja abut. Mengeja tu malam. Tro melasah gedua aju. Gebuka kitab le tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Malamnya tayo tabut yang membatalkan semayang dan tentang rukun semayang dan tentang masalah wudu. Igatnya semayang tan nilai pun. Kopo ge ia semayang. Ka, aku ge dengar, hai ge dengar le gepet. Ge ngien cicak magam gero ge. Ngien ate loteng, ge balut di ruko kan gepet. Jaga ketiga wate je kupin tu. Gua hame hukui pakalam. Apa? Kiban. Tak abut. Ka abut. Mentah tu tan. Pakon. Yang kaku jak ni ke hendak tupa pakai aku. Pakon hendak tupa pakai. Hai masalah membatalkan semayang. Ike mau semayang dan pak pakai doang. Jadi han getem ya abut karena hang tupa pakai. Maka benaya abut. Bek taborong bangai. Nanti taborong bangai. Na kakak lam kampung 200 boh. Man 200 boh bangai lah rumah dia udah berdua. Kon tacok bangai yang tapi nah putra si taboh baja. Tamah god luhu bangai. Maka baru god nanggrawa beuna urang bangai yang item murnawa. Menyelam nanggrawa nyan na urang bangai item murnawa. Nyan dak he tak god nanggrawa han god nanggrawa. Yang kelai wa ghaniyin la yabkhalu bimalih. Baru god nanggrawa bekna urang kaya yang kriit. Bek kriit. Hana tong begah kriit. Lagi linot lambak me. Entong linot lambak me. Leh kriah bak me. Lekiat linot lo. Nyan punya talake abaga nyan getem tun takoh boleh geti atau kucai ngang gebi ya. Kriah tatat. Baru god nanggro buna urang kaya yang bek kriit. Nya yang kelai. Yang keput baru god nanggro wa faqirin
la yabi'u akhiratahu bidunyahu. Benar urang-urang gasien yang hana ipu belau akhirat ngan dunia. Jadi urang yang menjaga agama kon sehingga gara-gara peng menghilangkan agama, kon ngan gara-gara peng ditem tuka agama. Fa idza lam ya'malil alimu bi'ilmih istangkafal jahilu min ta'allumi. Menya urang malim han getem beramal dengan ilmu, maka urang jahil han item murnole ilmai. Nyo buta yakin ayo yang nunggu-nunggu. Nyo long pengahaba kan tepeh bi otopo. Gimana begaw teman? Menya urang malim han gemamai dengan ilmai, urang jahil hai item murnole ilmai apa kan? Ingin tungku menteng kiban putih abet ayo. Maka ita yang tunggu-tunggu dak ta dua bagade ku pipi nyan be saf ke that. Saf likoi dia ta dua. Nyo la ke maaf je tepe. La ke maaf that. Saf likoi. Mesti dak nonton bola kan be tayo je ke imum. Oh semayang tayo imum mentu. Oh nonton bola tayo makmum ide. Nanti ku le urang tungku yang dipi be te aja wup. Sawa ci yang dipi sit ku tungku ku yang dipi le Allah Taala. Be lagi yang te aja wup. Urang jahe nyo tabah na tepu-tepu je. Ide likoi ju ta dua tayo. Oh wate hana ingin ngade tayo, tangi yang ngade TV ya kaya. Oh ingin ngade tayo tatikui dah kong kuluhu. Kang kaji kan, oh wate ingin ngade tayo, kuluhu Allah ahad Allah subhanahu la ilaha illa huwa kullahu kufuwan ahad. Oh teh hana ingin ngade tayo, tangi yang lagu deh huku. Kan bat TV hana tada oh, jika kau wate cok tiara lain kau dengan BH bat TV. Plak mata tungku wate BH kau, kan hana pai. Oh watenya tetayo tikui subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh yang kau lain jangan lo di kan jangan yang denu pegah baik tayo saf ke. Jadi munya urang alim han getem beramal dengan ilmu, urang jahil ka beo untuk yang minta ilmu. Nyo singah be ni abu ponten nungku irono. Nyolong tugas pegah. Wa idza bakhilal ghaniyyu bi ma'rufih ba'al faqiru akhiratahu bidunyahu. Menya urang kaya hani temle muserukah urang gasien akan ipu belawa agama ngendunya. Depna urang murtad mi mentuah gara-gara peng. Depna urang releh agama gara-gara hana peng. Maka sama-sama tam kalon-kalon. Sini kalon gono lumpukah. Nyan bak tayo kedai di Burnuan depna. Golom kedai di Lamlau, golom kedai di Peraya, golom kedai di Sigli. Tempat-tempat yang lain. Andai kata nyolon kalon pegahana tersalur semua zakat. Nah kon hana. Maka sungguh urang akan mudah menun bila Allah. Nyon nah yang boja keut, nah yang hana boja keut. Kalong pegahana itu bet salah empok. Itanyo kata pegat buat tamu boja keut, mukat boja keut. Nyan urang-urang gasiannya akan God mandu bila Allah sehingga terjaga agama. Nyokon tanyo yang kasih dah lepres PKH nge BLT biudandu. PKH BLT, PKH BLT, PKH BLT du. Kartu ATM yang warna merah putihan. Truk kenan naik anak tengah tegon ni urga. Mi mutuah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Benar peut perkara bak getanyo supaya agama God, dunia God. Nah, Lompu ingat bacutut sebagai peringatan, sebagai tambih yang kenelu. Tanyo yang kau di dalam dunia. Semasa manteng na Nabi umum panjang le Allah Subhanahu wa taala. Siat sapo tu sagai. Ya yang katuha nyancit hana tripli kagecok pulang umum le Allah taala. Yang muda-muda bener yakin ledrone bahwa umunya kon matinya kon ba umum. Maka semasa na umum manteng, semasa manteng sehat nu, manteng nyawang lan tubuh, ibadatlah kepada Allah. Rukun Islam limang perkara mim tuah. Buniyal Islamu ala khamsin. Pondasi Islam limang macam. Syahadati alla ilaha illallah, mengucap dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis salah, semayang. Wa ita'iz zakah, boja keut. Wa saumir Ramadan, puasa. Wa hijjil baiti man istata'a ilaihi sabila, jak waji, punya sanggup. Lea macam jid hana. Jak waji, hana peng, jid hana jak. Jak keut,
perlebek boh jaket bek pubut yang mu thangkut ngan jaket perlebek kenang jaket pade bek mu perlebek kenang jaket mu bek ubah mu perlebek kenang jaket mukat bek mukat perlebek kenang jaket kameng bek pelara kameng ataupun pelara kameng bek perabe pumpun hana kenang jaket cit puasa tuha tat hae puasa jiat hana puasa sakit hae puasa jiat hana puasa tinggal qada yang katuha bo fidyah tetapi dua macam hanjiat hana toh dua macam mengucap dua kalimat syahadat semayang ya hanjiat hana lompat yang lonja dakwah lom pegah hatanya walau sesingkat mungkin semayang limang bahote benar malimang bahote hae dong dua hae dua berbaring hae berbaring lintung hae lintung men isyarah nganggota hae nganggota met ngati semayang hanjit tinggai semayang si uro si malam tamu dep 20 puet jam kayak mi kan si uro si malam tamu dep 20 puet jam semayang si uro si malam 5 bahote saboh wate 5 minit 5 kali 5 padum 25 minit 20 puet jam tamu dep 25 minit ke Tuhan si ton mi mutuah leher toh 65 euro si ton puet loh 8 ge minggu nyala masa si ton semayang saboh wate 5 minit 5 bawate 25 menit 25 menit tak kali leher toh 65 euro si kurang ribe sirtoh 25 menit si kurang ribe sirtoh 25 menit yan menyetabagi ke urau karena si urau 20 puet jam yang si ribe pertoh 40 menit si kurang ribe sirtoh 25 menit tak bagi si ribe pertoh 40 menit 6/1 berarti tanya si ton tamu dep lamdonya 6 euro seperleh ke Tuhan taruhlah ia semayang pulen so pakaian leher belah euro ke Allah Ta'ala leher tu 65 euro tamu dep leher belah euro ke Allah Ta'ala tetapi na urang yang han ke semayang ge semula hai lam blang nyan blang ke kan ge semula lam blang ge tikui mulai bengoh sampai tuput rukuk semayang siat hai padahal rukuk sama cit semula rukuk cit rukuk semayang siat hai urang yang ge tengah caurau ge tengah caurau ge hae ge treun ge semayang luhu berakaat maka ibadat yang paling penting laudip adalah semayang di samping semayang benar jak minta ilmu supaya sah semayang umi yang mutuah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ingat tanyo mandum nyawong bak Tuhan mati hana tate kullu nafsin dha'iqatul maut yang menyawong mandum akan mati faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faza urang yang kagep lepah dari neraka gepetamang dalam surga urang yang mendapat kemenangan wamal hayatud dunya illa mataul ghurur mata benda dunia tipu daya anak tipu daya harta tipu daya rumah mewah tipu daya jabatan tipu daya kehidupan mewah senang tipu daya Allah Ta'ala nepegah dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah hai urang beriman bek dipelale kata le adu kata bek dipelale kata le harta kata sehingga tua hantar tu ingat ke Allah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun urang yang lale ngah harta lale ngah anu wate mati han mutume iman kepada Allah ho yang tajak pat yang tadua tetap mati Allah nepegah dalam Al-Quran qul innamal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum wahai Muhammad wahai Rasulullah tak pegah ba umat kata yang cukup ioi ke mati matinyo akan nitume umat kata liah mati hana habis urusan summa turadduna ila alimil ghaibi wa syahadah liah mati akan dikembalikan sehingga lamblang padang mahsyar akan nepedeh amalan fayunabbiukum bima kuntum ta'malun akan nepedeh apa yang tak buat ino dalam dunia famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah sekecil debu kita lakukan kebaikan akan dibalas oleh Allah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah sekecil debu keburukan juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala Imam Al-Ghazali nepegah annas kulluhum naim
manusia mandum dalam keadaan tengun. Fa idza matu intabahu wate mati baru terkejut. Hana guna menyesal wate katruk dalam kubu. Semasa manteng na umu, manteng sehat badan, manteng na kesempatan. Beribadatlah kepada Allah, mendekatkan dirilah kepada Allah agar Allah sayang kepada getanyo, di dunia senang, di akhirat akan nabi surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segolom tahu mi mentua, tabuut jaro bi uthapo tabaca doa, mangat berkat, mangat mutume syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.